niguo mucemanio wa arimi a kawa aria mari rungu rwa thothaiti ya Kirurumo gicigo-ini mbunge kia Runyenje wambire gwikara vuva gikundi kimwe kia arimi gukorwo gitari na witikio na utongoria wa thothaiti ino. Marakara magikundi giki kia arimi magicungirwo ni reti ya kawa iria marikitie kurivwa varia maragutiri na waragania kuona vuva gutangasa reti. Kamiti ya thothaiti ino ni atwikiria kuongerera mbeca cia reti gwi matinga ma kivuti gaindethia na gutigirira itinga ria kaririti gutai kuvesa na itumi nginyaniru. Kwina ithi ciongererwe mbia Kirurumo makiongerwa ciringi 12 ngaindethia makiongerwa ciringi 3 no tu twathie kuria twi factory ya karitire 02 twiri gutimbia tungiongerwa tondu tina mbia no mbia cionganagirwa ava thiini wa society no twathie kuria twerirwe acio mongererwe mbia iria ciangite thiini wa computer kuko mbia ciarikia kuma kwi ciingi ciangite thiini wa computer twarigwa icio ciangite cia iriku anga mbeca no ivote kuhangi mbeca no ivote kuhangi thiini wa computer. Arimi aya ni marathie na mbere gutariria gwa kavinda karasa mateta ma itinga riao matikoragwo makithikirirwo na njira igwete ni atongoria wa thothaiti ino undu marauga ni makwiruta kwi thothaiti ya Kirurumo ni gukorwo matiro na umithio wa guonthe kumana nayo. Kwina maundu mengi muno ciamanio atwikirite macuku matai mega twathie kuroria nginya miene ya input ni ukaga nginya ina iguru muno twaroria miena ya nginya minanda toguo turerwa distribution tutinegua na ngianjo gigwetwa na ibandu yani karitire gigwetwa na ibandu twegua gutethio guonthe uria urauka wa South Korea ndu twegua gugigwetwa ni Siloan Kivuti na ngaindethia riu twarigwa atiriri ni ciamani wa muthemba uriku iguo gukiregana na mateta maria matavanitwe mbere yake ciamani wa thothaiti ya Kirurumo Njiro Njeru ni ugite mbeca cia reti ciarivagwo kuringana na kirathi gia kawa karia wa itinga ria inako na gugutecaniria ni kwari na ungumania Olivier wa reti. We have two representatives from that factory. Tuna Mr. James Njagi Mbugua, tuna Michael Njero Kaujo na nio members of that factory na mai na mwana ni mekirire kirore ati iyo factory yao yarivwa mbia iria ciagiririte nondo tuna 3 factories na each factory ikwa represented by the committee members iria mathuraga periodically. Kuona ni makoretwo maina ciuria nyingi ciigwiruti wira wa thothaiti ino kuma mwaka wa 2020 ni maroria minister wa urimi Peter Munya kwa murithio thuthuria wa mathabu ukorwo gikwo thothaiti ino. Kwangi auga auditors akorwa ni turaya mucuku tutina confidence nake aume gitiri ni getha auditors a thirikari matonyerere marorie kuma gwi kataroko uria kawage tukendirwe tondu ni turegua nginya gwi cio ciatigirirwe itaimbicurie ni gitumi turegua twina ururu. So Bwana Munya tungikurua kuri uri utwika wa kwigua tu mateta marimi mateta metu marimi akianjuki utwika wa kumathikiriria. Vandore Vakameme TV ni mwana wa Makengi kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.